كسيالي بشاد دسبيك يا في ساعة برنامج روشف ده نقاش وگفتگو بچش بو وی چش میوانه کی هجا و طیبت ها کو دکتر لقمان عبدالله برپرسی پیوندین ناوند روش آوای لکولین استراتژیک به مرا آمده یا دکتر لقمان شوات خوش به شب خوش سر سلام سر شباب تا مهربانه و تماشاگران دکتر هماس وی کی پرز بکم جنشکا و سردان پیکات لشامی د نابرا شام انقره و کیوی ده حتی دانوستانن دا آستا هری جور ده جمعام تکاریم بشین پیک خاطنه اف مکانیزم سیالیا دنابره هر سی ولاتان ده هون چه آده نرخینه؟ بله براستی دماغو سردان دنابره نابش اوکراینیا و سوری تنی دبانا زيلينسكي ومحمد الشرع دبانا وواتاك قد بالي اما احتاجوا هكان في دان وزير الدربه وزير الدربه تركيا تدا امدد به نامه كيدشيني غير افشينها ابوريغو سرا غاندني هذا ابو اف الكاريا عبدو بكن دملي او اتفاقيات هذين امزان هردو ولادجي دملي ابوريد هردوجي تيشون يعني همجي اوكرانيا بشري بروسيا وهمجي حكومتها شامي نكاريبو واستثماراتها او تشتين او بروباغندا وتشيك نكاريبو بينين جبولوجي ناف بنويدا امزانن يعني حتى هاجي حكومتها السوري بو وسيدنا برا تركا وروسادش بو على بينيش بو رولا روسا جار كدي وغرين سوري وكو بريد امي بشارد اما بشتي سرداني غوتشي بون روسيا را تقريبا 12 سردان تشيبون حكومتها دمكيا شامي لكاريبون او بيوندين نابرا روس وتركادا راس بكن خوستن فيجنها ضغطك البتاع جار كدي روسا بكن دريا اوكرانيا امزان شر روسيا اوكرانيا هيا ضغطك انها تخازي روسيا ببيج بخاطري اوكرانيا تنيج بوكو وضغطاني بهلي جار كدي او بيوندين نابرا تركي وروسيا دا بقرنا حولي جبرجو امزان انها يعني انها سياستها قول هريمي دبي سياستها ايرو ايريش شرق والايراني دبي امريكا واسرائيل سر ايراني دماغ واف شريهانيك وسربك بين وايران هلوه شينن وسيستما هناك وسلوكاتي هناك هلوه شينن تركيا بخزانه دور دورا وهناك بشتي ايراني اجبولوجين هات فازي حتى جيتي فازي قالك يعني بيجن قالك ناراميه وقالك تبهبيه وبشونا تشيبكي الدوري خد رولا هناك نهار رول نوي سر تركيا اجبولوجين ها حتى تركيا جدوي اف سردان هذا تركيا جي حاضر بو امزانها حكومتها دمكيا شامي بيت تركيا نكاري غابه كنا افيجي تمجي خو دبن ومخابرات التركي ده تحمل توني خدا همجي رايات تركادستاني ترك وقالك الحاكم سرناكي قالك شخاكات سوريا داغر كرناش بولوجي فيناك بيش ناخي نغو تركي حاضر بيت ومجارده بله نا دكتور لقمان اف هفكاري شو هتجبم او لهيا ام بجين هرمي او گهرتنا وياد عاليه هفسنگين سياسي ده چه بلينها شكوا اوكرانيا في شرية روسيا وشرية امريكا واسرائيل سر ايران ده اوكرانيا قالك دولتي كندابا عربي خليج العربي قالك خواست انه اف سهم مشاك ينجي قواعد صواريخ ايجو دجي مسيرات اللي بقوا امزانن بركن ها روسيا اشكرا براغاندن اري ايرانيات اللي امد بالمنبه هم استخباراتي همجي عسكري وهناك اريكاريا ايرانيت كي مسيرات دي ايراني او مادين جو بي مسيرات اشت من درباس ايران كيش بولو توازن فان دوره كرولا كنها بدنا اوكرانيا بوكاربي او جيرولا كفابليزي خاصه لاوليده بو اوجي فقر يعني وك كاربي ضغطك وكما قلت يا اولو تالي ضغطك روسيا ببي انه اوكرانيا المساله ده جبو خاطري روسيا هن شرط مرجعي هناك ارماج او خاستك جهه نخواستن امجاليه تركيا وحتى امريكا وناتو فاذا تركيا لما روسيا لما بيك نايليش بولو تخازم ضغطك بيناك بترجي للروسابكن وفي تذهبيه بخنا هريمه براسين هاف
سردان ولو زيدان ها بدلاقو اولهيه بشي بكن وي تفاهيه بهترجي بتسريك سوري جران تردبي كور تردبي و يعني حريم البر ارامي كي بتشي براسي با ريالي غوتين كرن بله نه ام بجین لگوریت کیشان برجواندین کووان هر سه ولاتان لهف دیگه هف نزدیکت شیم به تایبتی مثلا وکی وجانی زمان اره اوکراینا به روسیه را دنبال شراکی ده و حتی اصلا که زیده جین احمد الشر جولانی یعنی خاطبو حوالبنده که روسان لسر تغداخص و في هر دولات يعني ام بجین جدور ود دجمناهیه یا اجبو روسیه هیا لترکیه دوی حال حاضر ده خیره يعني تشتاكو هر سنتين كلاكا هفدو تشيا راستي ايرو هرسي دبرجي مثلا اوكرانيا جي وهم تركيا جي وهم حكومة دمكي آشامي إيرو البر تيكتونينا أمزانن يعني إيرو لوازي كتيا روشا وادا إيرو روشا كالو سروادا تي تش أوكرانيا بأوكرانيا أمزان هذا همبري روسيا قالكي يعني قالكي قابل باش هاتي عافيتن وقالكي خسارة ويتشيبونا وكي تيجي هم حكومتات تركي جي إيرو تركيا نا بيباجويا أشتياغو بريز أوجلان داني سر مصري بيك ناينن خوازن تمجي وتمي بخن بو اجلينن يبقوا ايرو حتى ابوريا تركي تيكشوا هن الوش عندن ويا حتى يا حكومه دمكي اشاميجي ايرو نرازيبونك هم جواك انا من تبي هم جي يا نافخوي قال سوري بحمو بيك هاتي خوا ايرو في حكومتها هناك افكاري وتكي قبولنا كي اجبروا لوجي هر سيجي هنا استكي كو اجتنابونه وتبهاويه وبين بارشكل ياجي هلوشت جبولوجي إلو هم جي وقت حالفك سيالي بخبرة شكرنا هم جي جبو دختي سرفا عليه دي بكن جبو عليه بو نها جواني ياجي خوازن بلكي عمري تمانية جو مابونا خوا دريج بكن هنا تفاهمات نشيبن اما تالي يا راس وبيبي تشتيغو هاتيا رسماندن جورجاتا ناوين امزان جورجاتا ناوين إلو برغو هرتنا ابو هرتنا هني كي بيجي كي بيجي كي نبيجي او هرتن رجعتا ناوين حموجي دنا خد دغري كسي ايغو نل غورفي كو هرتني بيانجي ايغو دجي بينا كي بسكن يانجي جو خو ببين يوك هيزا كسركا إلو فيورندن دي وجه رجعتا ناوين حموجي بيغو هرتن حكومات بن وجه يعني تشتيغو هيزن جو هابن حموجي غور اف نخشريه انو سياسات انو يا رجعتا ناوين تير سماند غور وناكي غركا تفبر بله نا ده حال حاضر ده روشك كوم بجين سوريا بخوا ده گرک الیان ده ناکوکین و هم دالی آبوری هم دالی لشکری هم دالی اول کاری ده ناکوکین و هیده و جاری نزبونا بجین حکمت دمکیا شامی جبو اوکراینی کو وکی یک جدجمن سرکین های روسیا دیدن و لعالی دنج ایران هیا جلو اف هفدیتنا کوپیک هاتیم و بطایبت باندورا که بچه آوایی لسر تکنین حکمتا دمکیا شامی به وان هر دو ولاتان را بکه جبر کو برین هاجی شامی سردان روسیا کریمون او خواستبون ده آلین دانستاندنان دهنک پیشکتران پیک بینه بله براستی يعني في سردانها و هبديتن و في اف گفتگوی گوچه و نوادا براستی او طای تالیج نقبا نبرا هم حکومت دمکی آشامی و نقبا روسادا و هر هاجی ناب ایرانی دا بیم هات قدرن ایرو سیاستک نوتی مشاندن او سیاستا قد خواستن روسا يعني بين عليقه طبعا ابناكج اوامر تركيا تخواست جو خال بروسار لبين اما اختار روسجي ابو النكر نبلفات هذه تشي قاسي خصنا علي ابو ريد علي لشغري دد علي استخباراتي د نزيك يبدو باللي اما ابو نكر نويج اوي اخي نهاي رو اف تكليا بيونديا بابرا بين بيوديك هنا مرحله كيش قطبونه و تمام بيجدجي و قالك ناكو كينا هذا بشي بين قالك نهاجي سراق عندنا بينن راق عندنا قالك يعني ايش سر حدود كان ايش حتى دولتها تركيا وك دولتها كذاك الكر تديتن برينها يعني ندها تديتن ولو خاصه تقول يعني هبونا هناك وك امريكا وك ناتو وك تحالف كيجي داعش اللي اما يرو دولك وكذا كرها تديتن يعني شركه يعني او كان اقل يعني شركي راق عندنا هم كان بيجنا شركي رو بهتر بيتشي بي دما بيجدا و اب عم بيوندي واج خجي ونسر اصلكي زلال من و
ناکوکی نوادا و پربن اف باندورا خال سر خاکا سوری و سر حریمی تبی بگیج بگو گلک هیز و ریخسن لول هرن گریداینا وان داری هن گریدای روسیا گریدای ترکیا ایرو گریدای ایرانی هموجی الگور وناکه و اف ناکوکی دوره حريما عم سوري دا رجعتا نامين دا والغور فيناكي باندورا كفاجي مزنش تر بگیرن. بله دکتر لغمان ها اگر کم ویه که بین برچاوی خانگو حسابه که به وی آوایی بکن ل کسی که سوری کسی که کل عرتنگاردی سوریه دمینه و جوی اتفاقا کو پیک هاتی جوینا مکانیزما سیالیا کو دنابر هر سی ولاتان دا پیک هاتی و سوده که بچه آوایی ببینه لسر عردیانی و گوهرینه که بچه آوایی ببینه راستي يعني برزجيكا قال سوري برزجيكا كمزناج دماغ اف حكومتها دمكي يك آلي يك نارين يك أول يك مذهب وبراغانا دستوري إعلان دستوري جوهاتا كرنو وبرلمان كشكلي جوهاتا دانو كريار ويناكي إيش نوي سر برافي إيش سر سويدا سر اندوري سوري سر باكروجاتي سوري و هرمن كردا اف براستي ناميكا نباش دي كلي سوري بهوريا ويناكي هم ملي سياسية هم ملي أولهية وهم جملة أبوريفا في حكومتها دبكي إذا نعميني شو قاس خوازي خو باقل بكي خو بدي خو ياكرنجو أو حكومتك ولا يقي في قالي هاي لا يقي في شورشا قوتشي ويا أو قرباني وسوري شيبون لأما إيرو قالي سوري حمو كاجي فيهم كب حمو بكاتي خو إنه أبا حكومتها دبكي إيرو أو حكومتها أو نلقور برسف وللقور داخاز وخستك وهيفين قالي سوريا أو قاسي تعدلوا هات أو قرباني داني أو قازرار وإيش كشان اللي أما أب تشتين ها قود من قو أفا كريارن كريت قود كن ونال برجواندية قالي سوريا ونج ناك بي خدمتها سياسة دولتها سوريا تقاضي قو بحمول دولة جهان بدي خويا كرن قو أو آرامي أو لهيتي هيا حكومتك كاريت ملي أبوريدا ملي ريخسنيدا خوا بيش بخيلي أما براستي بهوري وهيفيا قالي سوري حمو بيك هاتي خوا حتى عربي السنة ديجينها ديجي مذهبي سلفينا داعشينا نصرانا او ناب خوجي الى قبول ناكن اف دولتا سوري فيرنجا هنيكي با بازار فريش ب دستك دستي دولتن وهزن هرميدا ويناكي الغور خوا بمشينن بهنادي برجوانديه قال خوا تشتكي نو يعني باشي بنجيها كراس جبو قال بده مشاندن نادي مشاندن يرو بهوري وهي قال تجاري في حكومتها دمكي اذا نامين بله نها دكتور لقمان لغوري وا ما قلت دروشه كو روشه سوري يلي سوري حموتيرا بصاران جيران سوري جد دزانكم روشه که بچه آوایی آل نوا سوریه هد دالی او لکاری دالی آبوری دالی پیشکتن او دیتن نیرین او باوری او روشه گشتی ده لگوری و ده وقتا که بوی آوایی کو ای روشتات ناوین دکله پیک آنین آنگو نزیک بونه که بوی آوایی یا حکمت دمکیا شامه و بگل سوری بده قسنش کرن آنگوان بیجین و هینا جیم روشه هی آلوستر بکه و جاره بر سوری بده آلیه کدن بره براستيجي يعني كريار الجنها حكومتها دمكية شاميت كي حمو ريان خوا وكما قلت أولا هي أبوري سياسي حموج استخباراتي جي حموجي إيرو نالجور هي في بدا خوازن قال سورينا هي في كقال سوري بشتي وعندنا رجيم أسد يقالوا بيتي شيء صار وبحث وأنا سر قال سوري دبو وبأشكنجا وبظلم وزوردارية بده فاستن جو رجيمك نوري أو سيستمك ديمقراط بيش بآزاد جو برومت وبجانك برومت وآرام وآزادي جان بكيري أما تشتي جوبون فاجينا كنا قال سوري راستي يخبر كرناك هات راستي تبهبيك وفتناك هات أو خافتنا كيني خطاب الفتنة والكراهية كرتربط ناف سوري دا أو شري مذهبي وشري أولي والبرستيجي ناف سوري دا بترزي دابو إذا آرامي أو لهي قال سوري حمو بكاتي خوا إنما هاد مزين خاكا سوري حمو دراجي هم شرا هم جي جاب عادزن حموجي كينو نفرتا توازن تولهلن هر مذهبك يانجي هر بيكاتكي حموجي بقول ويناك اذا نما هبدو قبولتكن هر يكي توازي جو
بخوبه لأما أفتشتكي طبعا أمزانة شكي شاشة قالك دولتها سوري دولتك برنجة في الساقية قالك بيكاتي وهنا قالك أولو مذهبي وهنا أف دولتها هنا قالك أهم جي سيستما كنانا بندجي رهبي هر دركي وك رياضيا خاصية ديمقراطية أقو 14 سالة بترجمة أبو كاري بوخا بده خویاکرین و کنونره کی آشتی و آزادی و کاری جواک سوری هموکی بره به ایرو گله سوری قصدن گو سیستما که بقول ابو صوری وانا ولی سروابه بشاندن نه سیستمان هایا گو ایده نه بهورن گو سبوی چبی اسبارش بجوار چبی ملی آلوزیات ملی ابریدات ملی ابلهیدات ملی سیاسیدات حمود علی بهترجی آزادی و جهات تکبرنش بولوجی اوه گله کی ونبا الشيكي وفتناكي وتفهفيكي بخلاف حمو خاكا سوري حمو بيك هاتي هناكي وروشكا الندلال روشكا نقرام جو تفهفي اذا شرينا في خيجي ندولا جو تريد تشيبي وابناكي ام بينن جور انها تفقرا جو حكومه دمكي اشامي دكي وافق دستكي نوي جو تين ناب حموها ريما تينا ديار كرن ام بينن جو قالكي شاشه وي قالكي مستقبلك نباش مستقبل طارشي طاري بالبيشا قالي سوري بروجه بيشتا دكتور لقمان ها د حال حاضر د جبور روشا سوریه باوک گشته جبو هر ریو برکی سوری دیکو د ریو برنا ولاد د خودی بریاره خودی گوتنه لګوري و خالین هری سرکین کو دوی لهمبری و هشیار به هستیار به او بالداری نزیک بچنه بله براستی جبو قلی سوری تواهی و جبو قلی کرجی یعنی ایرو روشک هستیارا هرما روجاتا ناوین پیر درباس به روشک هستیارا ایرو روشک گونوکا ایدا سیستم نو و روجاتا ناوی د چبن دولت هایی و هر وشن دولت نو چبن کان نو چبن سیستم کنو کنفدرالیاتین لیما چه سیستم چبه طبعا الجور خواستکی ابوری و برجواندین نابنتوي دولتن مظن خودي هز جهاني دا ايرو برجوانديوا او بس برجوانديوا مهم نا روشا قال نا سيستما دولتها او بهتر برجوانديوا خاجبولو قال تخواستن امجيو كما قلت قال حمد تبعيه سوري وطيبات قال روجافا كردي روجافا كردستاني وسرخا كاسكي يرو يكريزيا خوين بكن خو برالي ريخستني خوين بكن دوري اخافتنا كينيب كفن دوري فان ابا كريارن جو جريداي او البرستي يعني نتو برستي حتى جو خوشك خطابك السوري به جو يرو بين دولتها السوري دولتها حموكايا بخازن هفرا سوريا كانوا عبابكن سوريا كابو ديمقراط به ننافندي به فدرالي به ما في هالكاسيتي ده هيا دستور كانوا سوري ربي دانين الجور هافتيتن وهاف كرنا حمو جالي سوري حمو بيك هاتي واناكي وكاربن كونغرا كانتوي سر استا سوري حموكي شيبكن غور ويناكي دستور كانوا برلمان كانوا سوريا ربنا افراندن وكاربن سوري اذا خلاص بكن وانقاذ بكن جبين روشان ها قلت هذه قلت فاز سوريا بارشا برشبه غور برجواندين دولتين هرمي ادر في سوريا توازن غوفي سوريا اولو كجبو كاربن اوان ارمان جيخوا او بلان نخوا ايغو دندري سوريا خوازن بيك بينن فيريرا بله دكتور لقمان ها افتشتين كهون دبيجن حتى كود نوا سوريا بخواد اولكاري آرامي وديمقراطي بيكني جلو بيكانا كو بدربر سوري بكاربا خال او ارمانجن لبيشيا خدانين بيك بينا بله يعني ها سوريا براستيجي يعني برجي جهاز سوري نخشريا يعني موقع سوريا جيوسياسي يعني عم بيش نبين جهه كي غير كي جران بوهايا حموده اما افيريشن قوتين استروجاتنا بي طيبتنا هاسر سوري اتمام جبوغو جهه كي سوري طيبتها سوري بوجي كدوله برين هاجي راستا بركي نظام بحث نظام كي غير كي شوفيني بو غير كي نظام كي زور دستيبولي اما كسوري بخا رولكوي وزنكوي قيمتكوي ناف دولتنا هريمي وهم ينتويدها اگر سوري بجهه سيستمك ونجاو سيستمك ديمقراط
و فرنگ و مینا واسطه من ها دولتی هری پیشکتی جهانی دا چه بیم رولا کسوری کل کی مزن هبه هم و پاراستنا اولهیت هری ما جاتا نوین ده هر و سروریا گوهرتن نو و جاتا نوین ده چه ببین سوری سروریا و بکی گل سوری امزان گل کی فرنگ بحمو رنگی خو بحمو بیکاتی خنا گل کی نرینو ایدئولوژیات سوری هنا گل سوری راسه بکن ها حکومت ادم کی او کور فا تفگری اما گل سوری فا دیروکا کوي هيا د علي ایدئولوژي د علي خبات د علي حمو علي دا کاری به رولك مظن ولا بيلي زاندن كاربي بي لعبك مظن سقفانك مظن درجات انا فيدا حتى اولهي ارامي بدولتك وكاربل خابس بريناك هزين نبنتوي يقول حتى ما قلت وكل برجوان دي خدان كان خبرس بيرنسوري ايرو تشا اولهي ارامي امزان اف تفشون وشر واف كنين هاك وشيدبن وينمن حتى اما وي دمك وها وي بين تفاهم بين سراوس عندن وش اخوي او خبات سياسيه بوليتيك او ناك بده بيش دولتها وكاربي نفس السما خدا حكم كبير رشيد بي كاربي خو بي برسف نها افغارتني غوچيد بن الجور اف سيستم انو يا جهاني الجور بيفاني مناكي وبدي مشاندن و ادبيم و حمود دولته هيز و هز نامنا توي ويناك قبول بكن وبيرا حتى ديكليات شي بكن وسوري جاكي قال كي مظن ناف دولتها هذا بيستنش ورا بل ودا مبلا برسمنا داويه جهر وصابه دكتور نها ده حال حاضر ده لغوري استراتيجيه کو جاليه حكومت دمكيا شامي و تيم شاندن اف تشتي کو هند بيجين ده باشاروجا سوريه ده خياد كه يعني روشه كه بفي اواي براستيجي يعني كريار نقول ها حكومات تمكيا شام مخابن يعني تشتي كرن اذا نمت بيجي بهوريه نمت بيجي يعني نما اولاد بي اذا قال السوري نما وقبولتك حتى جو او بمن فينك يجي دسراتك السر حكومتها شامل السوري بقوا قال السوري قال لك تخازي اشتي اراميه تخازي ديمقراطيه تخازي افوينا بيرسفج قال السوري كل سوري برسبا وهي دستورة كنوش سوري ربيه دانين الجور دستورة كعلماني نوري ديمقراط به ترجي فدرال بيننا فندي به ما في هر كسي هر بيك هاتك هر اولك هر مذهبك هر كسك يجي ما في جن جوانا حموجي بقول دست وانا كبيك بيني افغال سوري فيت اجتهاد خوازي هكر اف اجتهاد بشاروجا سوري ده نوي مش عندنا اف حكومات ادم كيف فيرنجي خو في زنيا خو اش من ديا خو بمني ادجم بري سوري طريقه بري سوري تبهبيك وخرابونه كي وبرشا كبنيا اما وكي دي سوري بهترجي بهسترد به سوري بيش ترد به دبي دولتك جو حموجي الضايب كان ملي حمود شي دما جو دستورك كينو ديمقراطيه وكهفيت سوري ده بيع باكرن ادبين و مستقبلك باش سوري هبه الجور جهه هناك وكما بله دکتر لقمان عبدالله برپرسی پیوندی ناوند روجاویا لیکولین استراتژیک به مرا آمده بود دکتر جبو بجدار بوناته و وان نرخاندنان گله گله سپاسیات دکین هر هبی سلام سر چاواش باش با مهمان بری بینرین هجاد ساعتا دوامین دجی بشه دسپیکی ما خواست تکیلداری مکانیزم سیالی جوینان سیالی دنابرا شام کیف و انقره ده پیک هاتیه و پیمان کواتنه امضا کردن و جنها پیده استراتژی که بچه آوی اف مکانیزمی بخوره به دعوا کردن مخواست ام وی کی هین زلالتر سر وقت بم اوج بو وی کی دکتر لقمان مکر میوانی خو برسوا پرسین مشیدم ل دوی به شمای دشیم یک جروشوین سرکی یعنی باکوری کردستانی ل ترکیه کو حتی باندورا خو لسر بشین دنیا کردستانی دکه جمی نقاش و گفتگو بکن یا یکمین نها پیواژویا جوک آشتو دموکراتیک یا باکوری کردستان و ترکیه دچاست ده هم وقتی وی کی زخته که زیده سر مخالفتا لنوا ترکیه هیم لکلکا وی کی جیم و جاری جهر دم بهتر بحثا هل بجارتنا نافبری تکرین اما وان هر سه مجارین سرکه ایشف به میوانی که خوی هجام را نقاش و گفتگو بکن جبوی که جی اول زکیرمز پارلمانتری دم پارتی شرنخی به مرا آمده هوا زکی شواتا خوش به ساق بی سپاس شف باش هوا زکی يعني دروشن آسيدا اللي هناك ولاتن يجدون مجارين سركين نقاش يعني اللي نافا باكوري كردستان ولا تركيا قالك مجارين نقاش يعني نينكو دكارن لسر نقاش بكن
ام جوی که دست بکن ام قلا پیواجوی بکن نها د نوا روشا هیده حال حاضر روشا پیواجویا لباکور کردستان یا آشتی و جواکا دموکراتیک بچا وی بریو دچم دچان آسته دیا جبر کو هری داوی ایرو د سردانا شانده انگو سروک جهپی özgürözel o hevdetana gel hevsörken dem partiye de jî ev ke mijareke sereke derkete bu peş yani jberu yekî me xwestem hema ji ke dest pê bikin halî hazir rewşa pêvajiyê bi çawa ye Erê hûn zanî herî dawî şanda dem partiyê serdana grava İmraliyê kiribû çûbûn cem Rêzdar Öcalan qederê 5 saeta hevdîtin bi hevrek kiribûn piştî wê ji daxuyanî ki wekî kişiraya giştî re hat dayîn li wê civînê de yanî berfirahî çi hatîbûn nîqaş kirin li ser wê hinek hûn zanî danezan ji raya giştî re hatîbû eşkere kirin rastî em niha li qonaxa duyemîn de ne ya ku herî bariyekê bide civakê pêvajoya civaka demokratîk û aştiyê pêş ve bibitin û ew gavên ku bên avêtin ji nikalê desthilatdariya dewleta Tirkiyê ve em li bendê ne elbette ki nîqaş dibin li raya giştî de nava Tirkiyê'de nava gelê me de ji aynı bi wî awayî ev qonaxa duyemîn çi tê de heye divê çi bên avêtin gav çi ne li ser wê rastî gelek cara jî hem daxuyanî ji nikalê dem partiyê rêxistinên cuda ve jî hatin kirin û hem jî yên ku li parlamentoyê de cih digirin wekî ew lejneya ku hatî ava kirin rapora xwe ji eşkere kirîn li benda wa gavanin wekî ew rêxistinên muhalefetê ên parlamentoyê de bi taybetî em behsa dikine hûn zanin rapora ku hatî eşkere kirin bi taybetî xalê şeşemîn û heftemîn yê herî girîng yê ku li wê raporê de cih girtî bûn li ser wê daxwaz û xwestekê ne hema yên vê pêvajoyê ku rêve dibin wekî dî jî raya giştiya dewleta Tirkiyê cih digirin ji dervê wê rêxistinên opozisyonê ên ku li parlamentoyê de cih digirin dixwazin desthilatdarî zû nedereng wa gavên ku ji nikalê raporê ve ew xalên şeşemîn û heftemîn de bên avêtin yanî haziriyek amadekariyek heye tinîn rastî em ji cê tam ne agahdarin hinek tabî dibêjin amadekariyek tê kirin hinek taslak hene lêbelê çerçevayê çi ye berfirahiya wê çi ye çi tê de heye naverokayê de çi tê de heye em jê ne agahdarin yani em dixwazin ev bê zelal kirin û zû nedereng jî herkes jî bê agahdar kirin ji ber ku yên ku amedekariya vê dikin dema ku ev bên eşkere kirin ji halîle yê ku wê lijneyê de cih girtîn wekî dî yê ku hatîn li wê lijneyê de nirxên xwe par vekirîn û ji bo ku pirsgirêka Kurd bi aştiyana demokratîk bê çareserkirin bi çi pêwîst e ji lijneyê re gotîn dixwazin ev yani zagonên ku çerçevê jê agahdar bin dixwazin ew jî nêrînên xwe bêjin mutabaqatek hebe konsensusek hebe ku heta parlamentoyê de derbas bibin niha barê herî giran ketiye li ser rastî parlamentoyê ji ber ku lijnê karê xwe kir karê xwe qedand rapora xwe eşkere kir niha çi yanî li rojevê de heye ji nikalê pêvajoyê ve ew zagonên ku çerçeve tê behs kirin bi taybetî rastî bê parlamento ji wê berpirskyariya xwe bîne cih û ev pêvajo bi lestir bidome Nava zekî di nava ev hevdîdina ku Ewropeyek hatî de em got çend mijarên serekê ama hem li Bakurê Kurdistanê û hem jî li nava Tirkiye rojevên sereke bûn yek ji wan zexta li ser muxalefetê bûm yanî niha bi taybetî di daxuyanê de jinekê berfirehî li ser vê yekê hate rawestandin
دو وقتا که اف پیواشو تی مشاندن ده جه زختا که به اول سر مخالفت تی بیکتی هم وی که چاد بینن يعني راستي نل لسر هما مخالفات تنه بالطيبتي بالتواهي لسر جواكا تركيا زختك هيا يعني اگر کو قيران مازل تركيا ده هبتن ان سياسي ان آبوري ان يعني زاغوني بدروني يعني تيواتيكو زخت بالتواهي لسر جواكي خواه هيا يعني زختن لسر هما مخالفت تنه حالی لباندور لسر جواکی جدی کتن اگر کو دستلاتداری بخوازه و پیواجوه به دموکراتیک بمشینه دوی اف زختن کو لسر مخالفت بطایبتی راکت يعني اف tabii ki نای قبول کرن اف سالان از خوا ام و دبیجن وقتا کو اف زخت لسر گل کرد لسر ریخستن و سازی و دزگین گل کرد هی وی وقتی tabii ki مخالفت تا کو پارلمنتو دجه دگرد و قزیده دنگ در دخواست يعني نها زختن کو بطایبتی دمشن دستلاتداری دخوازه به هر آوایی هر تش به کنترل آوی ده بتن tabii ki ev نای قبول کرن اگر کو دولتک بیجه از دموکراتیکه بزاگون از تفدیگره ev زختن کو بطایبتی دبن دوی به تواهی لسر جواکی و لسر معالفت و ترکیه رابطن نه بوی آوایی بتن چه بکه و پیشیا دولت و ترکیه مخابن يعني وكي تو بيجي بالتندرستي يكون نمشجه بطيبتي اف بيواجو كو ام تيدج يعني جبوي هر كسي كو دخازه پاركي في بيواجو ده خواتي ده جه بگیرو و برپسیاری وكي خواتي ده ببینو بخازه ملي بدگيو ملي خواه بدگيو بخازه يعني هول بدك و اف بيواجو به آشتیانه به دموکراتیک بمشه دوی مروف آلیکاریا و کسا بکه آلیکاریا و دردورا بکه نه هلیکو زخت لسر و پیگ به به طایبتی يعني زخت کو هری زیده لسر پارتیا جهبه يعني ام وید بینن پارتیا جهبه پارلمنتو ده مخالفت کو هری سرکه tabii دستلاتداری AKP به طایبتی تخازه کو yani devlet eden به her avay serdest bitin her tişt bir kontrol avay da bitin tabii ki elbette ki ev zextin ku jder ve zagune jder ve demokrasiye haliyle نای قبول کردن اف tabii ki باندور لسر جواکی جدیگه لسر و پیواجوی جدیگه تن هوا زکیم هم ملکی از پیواجوی بمشینه و هم ملکی از زخته لسر مخالفته و لسر جواکی بکه توندیه لسر جواکی بکه البته ki nakoki mazın jixaratine. بله هوا زکی ما هر تکلداری بیایی که نها اف زختن لسر مخالفتی به طایبتی تنای کرن هم او پولیتیکای قیومان و هم جی زختن کن ها و که و جانی سر مخالفتا سرکن یعنی لنوات ترکیه نشانه ها چیه کیه یعنی اجبر که هر تن بریا حل بجارتنان اف تفگرک بوی آوائی پولیتیکای که بوی آوائی هم سروکی AKP'yi Erdoğan هبو يعني ده نوا دمين داوية ده زخته که به اول سر مخالفت مروف دوی چها ببینه يعني ديروكو دولة تركيا ده مخابن تو بيجوا كي دولتك ديمقراطيك دولتك بجواك اخوارا آشتيانه جيان كري راستي كيمه يعني اف 100 سال كو هري داويل دولة تركيا ده يعني بالرو ام مانكو وكي بالديمقراطية بآشتية بآل زاغوني دا دولت هاتيري وبرن بچكي زحمت ام بحث بكن نه مال سردم AKP تنه ده سردمين درباز بوي ده جعين بوياواي جبركو دولتك يك آلي دات مشاندن دولتك لسر بنجه ترك بوينه لسر نتو دولت بوينه دات مشاندن جبو قصيش تخواز هر تشت بالناوندي بيري وبرن
هر تشت بوکی ویانا دولت و به هشمندیاوه بره و برن طبی دستلاتداریه و آکپه به طایبتی اف 10 سالین که هری داوی ین 2015 و 16 اف تبلهویان روشلاتان آوین ده جب سر هدی امتکاری بیجن زاگون دانیه رخه که دموکراسی دانیه رخه که جواک راستی دانیه رخه که چوا بکار دستلاتداریا خواه بریوه ببتن و طبی لسر قود نجات پرستیه و وکی دی اولی به هر آوایی دستلاتداریا خواه دمشین و جواکی بخواه و کنسولیده دکتن یعنی ام و دبینن طبی چه هلبجارتنی که بریو پیشیاوه مخابن هر دم توندی لسر جواکی مشاندیه ایریش زخت لسر محالفت پیک آنیه بنچاف کرن گرتن به هر آوای مشاندیه پشتیویجه تابی که هلبجارتنک آن دم که هلبجارتنک آن نافبر هلبجارتنک آن وقت فاده دانیه پیشیا خواه لگوری وی هول دایه کود دستلاتداریا خواه بمشینه وکی سردست دولت ریوه ببتن تابی روشک و ساده البته که چه گاوین کشبو که هلبجارتنه بین آویتن امنی کاری بیجن وکی دموکراتیک به امنی کاری بیجن وکی لگوری جواک بخواه بتن جبوه یا هر اینها جبو دولت ترکیه پیویست اف پیواجوک و آشتی و جواک دموکراتیک یا امتی ده بلز بمشه دولت وکی کمارک دموکراتیک خوری و ببتن لگوری و هلبجارتنک بکوه پیشیا جواک ترکیه بله جوار هوازه که من دخواست تکلداری وی که پرز بکم نها اف گوتنین که هلبجارتنا نافبری چه قاسی ریالیستن راستن آنگان بجین اف مجارکش بو گوهرتنا روشاوا سرکی تکلداری پیواجوی یا yani civaka Türkiye eğer ku amade be ji ku hilbijartinek navber rastî bi her awayî em ji xwe bi tecrübeyên xwe bi cerebeyên xwe me amedekariya xwe bi her awayî kiriye civaka me bi her awayî hilbijêrên Dem Partiyê amade ne yani ji bo pirsgirêkê tune be ama em dîsa dibêjin yani hilbijartinek bi vî awayî bi vî wextî rab dewleta Tirkiye dane pêşiya xwe yê dîsa em bêjin ne demokratîk be ne li gorî civaka Tirkiye be qeyranên ku mevcûd yên ku Tirkiye'de hey yê jê re nebibe çareser eger ku dewlet bi samîmî bi ciddî bixwaze ku pêvajoya ku em tê de ya aştî û civaka demokratîk bi sereke çareseriyekê dane pêşiya xwe pirsgirêka Kurd çareser bike haliyle dewletê demokratîktir bitin haliyle civakiyê bi xwe aştiyane jiyan bikitin haliyle herkes bi azatî bikare bikeve hilbijartinê û wekî aramiyekê de dengê xwe bide û li gorî wê em dikarî bêjin hilbijartinek demokratîkê pêk bê ama niha got û bêjiyên ku ji bo hilbijartinê ne hema niha ketiye pêşiya civaka Tirkiye ji beriya niha ji partiya CHP gelek caran hem mîtingê xwe de hem xwepêşandanên xwe de hem meşên xwe de ev salan e rastî behs dike piştî hilbijartinên rêveberiyên herêmî û şûn de ev kiriye wekî ji bo xwe yani mijarek a sereke ji yani ji ber ku hilbijartinên rêveberiyên herêmî de hûn zanin CHP wekî dengê herî zêde li dewleta Tirkiye de standî tabii ki desthilatdariya AKP ji wekî bi îttifaqa xwe MHP ve ev jê re rastî fikarên mezin tîne dewleta Tirkiye wekî tu bîjî bi hassasiyetên siyasî ên partiya ji vê saetûpî ve ji gelek nê meşandin eger ku bi vî awayî bê meşandin xeterên mezin pêşiya dewleta Tirkiye û civaka wê jî heye ji bo wê AKP gelek stratejîk nîzîkî hin tişta bibin çi bibe bi taybetî vê pêvajoyê bibitin
بله نه استراتژیک نزیک ببه به دمکی نزیک ببه به حساسیت خو فکارین خو نزیک ببه لگوری و را به هلبجارتن که دان پیشیا خو ام بوار دکین کو یه نل خیراتی کسی ده جبتن بیجن اگر کو جواکا ترکیه آماده به جواکا ترکیه راستی لگوری روشا کو ام نهات تیده قیرانی کو دولتا ترکیه تیده خواسته که جواکی خوده وکی هلبجارتنک نافبر آن به نبتن تینی قاش کرن بله روشی کو ساجه هبتن البته که ام وکی دم پارتی ام بیجن ام البته که به هر آوای به تجربه خو و دنیمی خوش ام آماده نه لگوری و جواکا مج جواکا کرجه آماده یه لام تخازی کو yani مجارا ما هری سرکه پیواجوا işte civaka demokratik o aşti yani مجارا سرکه آل civaka Türkiye'de de bu ve ki değil parlamento Türkiye'de de bu destladariya Türkiye'de de bitin. بله هوا زکی ده میام اسوسا پرز بکیم اگر کام بجین اف پیواجو نگیجه سری انجام نگیره هل بجارتن پیک بیوت فایده بکه Yani helbijartin pek be şin jberiya neha tu cudatiye ki wasa nakeve peşa civaka Türkiye. Yani bi taybetî em ve bêjin. Qeyranên dewleta Tirkiyeyê kûrtir be. Bixwe ve tevliheviyên rûşlata navîn de hûn dibînin bi çi astê de ye. Rewşa Îranê bi çi astê de ye. Dewleta Tirkiye demokratîk nebitin bi aştiyane civaka xwe re tev negere bi aborî xwe serarast negitin destladariyek wekî niha AKP mehbê bi xwe ve qeyranên mastır kûrtirgê xwe re bînetin. Ji bo wê çi guhirtinê kanî welî mezin tu bêj ji bo erênî ji bo civaka Tirkiye nayê. Bi taybetî em dikarî bêjin qeyranên kûrtir وکی دی تبلیغ یک مزن یه خوره بینتن. جبوه همه دستلاداریا AKP MHP جبو کو دستلاداریا خو بردوام بکتن هلبجارتن اکیدان پیشیا خو ای والله از دیسا بیجم یعنی یه نال خیرات تکیه سیده جبه بطایبتی اپی واجه کو ام نهال تیده چا کو 100 سالک ما وندا کر 100 سالک دی به ونداهین مازنگ خوره بینتنش بو جواکا ترکیه تبلیغیال روشلاتا ناوین ده herkes de hesabı xwe bi wî awayî biktin bi wî awayî nîzik bibtin hûn dibînin yani ti rê û rêbazên ku wekî tu bijî zagonî wekî tu bijî siyasî civakî hêdî nemaye herkes bi hêzbûyîna xwe tev digere herkes her dewlet her civak her hêzên hegemonîk bi wê hêza xwe bi wê quweta xwe nîzîkî berjewendiyê xwe jî dibin nîzîkî dewleta jî dibin nîzîkî civaka jî dibin ji bo wê gelek hesabê ku niha tê kirin bi taybetî dewleta Tirkiye'de bi vê astê bitin ne bi wê astê bi wekî demkî hizr û fikrandin bi taybetî ji bo civaka Tirkiye ji bo desthilatdariya Tirkiye û ji bo dewleta Tirkiye hûn dahiyên mezin jî yê xwe re bîne. بله هوا زکی دی دمو ماجی بداوی باز لی همه برای کاس خاطر بخواستم از پرسا داوی جیو سرشته بکیم تجربه کنم دنوا گوتنی خود پرانی خوارتن بال کشاند سر جواکی روشا جواکی ده حال حاضر در باکوری کردستان اول نوا ترکیه جواکا ترکیه چرا حاضره؟ Yani civaka Türkiye ji bo ku ev pêvajo bi lez bimeşe bi aştiyane bi demokratîk encamekê xwe re bînetin rastî ji bo wê hazir e. Yani em vê bêjin anketê ku çêdibin jî bi erêniyek mezin nîzîkî vê pêvajoyê dibin ji ber ku civak her çi qas em bêjin yani siyaseta hundir dûr ji bilê belê siyaseta ku لورشلاتا ناوین ده قومه ندوره یعنی به بالداری نزدیک ده به و ده شوپینه جه
جبوی دزانه کو اگر کو پرزگریکا کرد باشتیانه به دموکراتیکی نه چاره سر کرن حالیل قیران مازن یه بکه به پیشیا جواکا ترکیه بخوجه لیبلی جواکا کرد yani 700 سال جخوا به توندیه به قرکرنه به قتل عاما به گرتن به بنچاف کرنه درباز بویه به هر آوای قیران کو دولت ترکیه ده به 10 قطعین ویل سر جواکا کرد پیک هاتیه جبوه جواکا کرد هر دم به تکوشینک مازن به برخدانک مازن خواستیه کل اردگاری ترکیه ده پرزگریکا کرد به آشتیانه بیچاره سر کرن به دموکراتیک بیچاره سر کرن جبوه بدل مازن راستی دایه جبوه امتکاری بیجن صاده نوتجه جواکا کرد تخازه که اف بیواجو بر به انجام اکی و بچته لی تابی اگر که اف بیواجو براوشک دی پیک بی براوشک دی اما بیجن گهرتنک yani وکی ارینی خوره نینه والله حساب وجه البته کی تکرن لگوری وجه جواک زندیه جواک لگوری کنجکتورا روسلاتان آوین ده پیک تیو yani Türkiye'de aynı bir vay yani nikaşın kutin kirin civak bu zindi buin axwa guherandın ve guherandın ekir xwada pek bine. بله زکیر مز پارلمانتری دم پارتیم یه شر نخی به مرا آمده با زکیش بو وان نرخاندنی تم گله گله سپاس دکن هر هبی سپاس خوش مالا و سرکفتن سرکفتن جبو وجه اول زکی بله بینرین هجاد ساعت دوامین آب برنامه خواه روشف دجیم ما حول ده هم مکانیزم جوینا سیالیا دنا برا انقره شام و کیوی ده او لالیه کدن روشا پیواجوی یا باکوری کردستانی اول ترکیه پیو گریدای زختن لسر مخالفت او جهر دمی زیدتر ادیم بلندبونا دنگی هلبجارتنا ناوبر رژیم خواستم هنک ازدلال ببن سر وقت ببن اوجبویه که بریا میوانین خوین هیجام ما هودم و ساعتی بیا وی در باز بکن ام لبر خاطر خود خوازیم دو بشین حتی صبح جاره کردن بین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شد بختار